Wazalendo watukufu wa Komor, tosana salamu hoju ya hanyu duhamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rimwambia ni ndonondo ya ukana si wana wa Komor, si mashababi wa Komor, si maranya wa Komor. Ikamru hamanda ya miti kansi vanu mika kansi hajanibu ya siasa, mika kansi hajanibu ya parti politiki, shami ukansi vanu haranya mkomor utabiho nezi unrawe mwana mkomor. Indi manu kana miuksana hini wakatini konso vanu ili hena mndu ndami yelewe ze fikra mshinzi ikao dondonizo. Uskuwa lelo inu ngamjo virlia nukto zinji ili hena mkomori ya elewe imada ikao dondonizo. Handani sika hanzani juzise harumwe jihatu. Jihatu mrende ezajiri harumwe jihatu indri. Mruhamandami ngamshangayo. Okaya erikana panzo la mezi mine ya kamili huja riwasuli hataba. Ngamjuziso jihatu maana na kolonela zala sumani. Jihatu mana nezi haune parti ya serse hahindri ndawa mezi mine ya kamili rikawone jihatu komuru ya kaujua ya vaeshat jeu, komuru ya kaujua ya vegauni la rozi, komuru ya kaujua ya wambenkaba nzidu haunye nkudu immahu. Jihatu ndawa mezi miraru mezi mine ya kamili watoka na nguo za bleu, leso ya bleu, gauni la bleu, kabwa za bleu. Jaje lelo harumwe jihatu lelo ngarishanga yao bandu ya miji ikaonge remao zetambu za maji ne zetambu za mwenje lelo ngwaju hao ngwaonesao tukivu wala taza nguo za bleu hizo. Ukariwono miji minji wakaushemeza ne danzila mtuma Mungu nele swala la hema jino mwenje owandu wa ukarjone mbabiza triko za azali, owandu wa ukarjona ila mbabiza mitandiyo za azali, owandu wa ukarjona hata wabambankabwa za blue za azali zila za hekulori ya azali mrende bomijihatu eza jiri hindi eba nunga manona azali haunga manone rangi ya nkara ya blue. Ebanu lelo ebanu janaje eleloje zinu rimwambiani harumaze video za hatu razamba ya ukahenye inutsiezi owandu wanu wakanensi ya hatu mmonoba hanu watsimbi ya ngama harumensi ya hatu hemiji ya hatwe ngamjo ujitsa kamjaelewa izora kaumambiani ngelelo za barindi ni lelo harumwe jihatu ito uhundra maji ito uhundra mwenje ebanu ngamhadao Mwenyezi Mungu bahije kelelo ngamrengao buji munihe mdwamba ukananga mtuki wao ni ezimbi na banusi nujanari mwambiani ebanu mdiwaza ukanari mwambiani ukanahenye enamna mwajahanwe mijihatu mwashangiria ezimbi
mwashangiria ezi ya peu nga mwahali yao tapiruju maudu le jeshi linunga lijosa mjini langamizo mji ngenga mjoka uheya banu mwambe ukana kamjajibiwa neza mundrani ebanu mfikirisi wandu hindi zinu pia remwambiani ya ukahenye hemi jia hatwe nga muhalili yao shongana utsovu emijia hatu irendwa hindu shitswa hindu nele jeshi la Komori nezi mbinu ebanu lelo kwezibo wananyasi watukufu waikoni jabali mji muhu ikaosi hustehi eba lelo ndo mwaja mrenge buji mzunihe mwambe ezinu ketsu msahilishani nise muhundrawoni eba la janaje eleloje vanu ezabaki zoramwambiani owandu wakauhalia shedhihaka shahembaye zimbi inu zetapiruju maudu le jeshi ngalijosi hamjini liwasankade warudiwa hebanu wambe wauliliwa yawora haa mimi nga mjifahari haukamira ya Mkomori na kauzamba ukahenye nga mjo ujita ni warumshangiria wembaye zinu nga mjo ujita maudu nga mjo huliliwa home jini hanyu ni waruma kautsinzaze mbuzi mwenika emijindu inu ya hila henye maudu nga mjo ujita kamjanelewa nsuhamba kamjanelewa hauka mimi tsiamba ekatsi kansi vanu mi ujangaje mimi desire kiranya Mkomori izo pia kamjanelewa hauka siri kaujua vanu sikaritsuwa na suraya wala karitsuwa na madzina shangari wanao na indu shambao sistemumbi ewa nga nyimiji mtouhundra maji mtouhundra mwenje untsido wakati ya ukanga mju hao mmonese utukivu haukazi nurimwambiani mwambaye mrundoi zabariri nileno mrudi mwambaye uke mrutsindoi na mwaswime mwambaye mrundoi mfehizani mfenyorani na mwaswime kwa Komori nane kawa temiji ya hanyu owandu wanumwe jamwe watsinzambuzi weswalize jumaa hatekawa uwemi owana hanyu waravaje miji ya hanyu na mwaswime kwa Komori bazi nurizamba hauzi nutsizamba shamamba ngasiwa jinga mwambari juhamo kwezi hasuala labili ngambeho womhono wahangu binafsi midesire wauzade nando uzade wahe mwana mshwa hangu Fatima Saidi homjini Fumbuni ni wabiye ukaya kama kini bo mwana mshwa hangu Fatima Saidi beza uhundra zini hundu kutsi jowandu wajikazao kana wawa subuti na wawa shindwa ni nkuhu ilona wana haukankuhu ekowa nangu anzo warengwa yotso umba ireme msonko kinyume na wandu wajikazao wajirema wefuba ya ambari wo wandu wa ume wamba wo wandu wa ume wandu wa umahao
woti sawa nawe bo Fatima Saidi, woti sawa nasi au kekasirika ekaramba si urudirirende. Mimi na kansiva mimi miwaniliaze haki zahe mwana mkomori ukozo handani o mjitamko wa hangu ya usihanziani hazinu niko uzamba ila Baraka FM ibadwa ya Abdalabdu Hassani. Abdalabdu Hassani yetsi manama yetsi manzani sihelewana karjaporo furana karjaporo mana shemana nakosa hopareni nifanye mandamano njakosi ha Abdala tikosi haukana Abdalange na radio nguambio wa komorezi jirio ritouzi jua ika obligense hopareni nifanye mandamano ni wanese ukana no Abdala wa imrupi hoshahula hari nikasi wa komori rilona nzaya nando hanzari shilieza ezajiri tisi hopareni wamiche tifanya mandamano njona mru ya mdunga tijatifanya mandamano ya bili ikao le parla hilo tsendetsi liberali ziwizira ndaru affaires sociali tsanzi amanzishi ya henso Abdala yafungwa tikaulani yezifungo za Abdalabdu Hassani le parla hilo wakomori walijuwao bahata lambada honsujini hakanilo wode mruna mnikalo wa mwiso ema na nakosa nakofanya mandamano hindi sielewa Abdalabdu Hassani yemru uwaniliyoensi wangwe mwanansi ngukozo mi mwanansi nikozao tijihundu hopareni tifanya mandamano njona mru ya ndunga siruditsi paroa komori ya ukaya emfumraru ngarendora afanye mandamano ya hone sotukivu wa hema na mkomoru ukozo tirenge majurnalisti wa ili wandungu le pano sirengwano bo place independance njona mru ya ndunga owana wa komori walo maore minsina mwana maulo maore riparo haru mabunjilio la kabofaye la wana saukangare ndo haru masuala la umbushu edrapo yinu nekaza ondani hangu yinu kwa mkomori ya subuti ya paro ikaza bahamu idoka ziwaru mopando kwa mru ya kaujue mru ya ikaza mide mru na juse drapo yinu po place independance hautukiwa nezilone mfaransa yabo mimi ngamjifahari hauke katsi amba miurudi tsirende shansu jifahari hauka harma party haujanibu ngamjifahari kiraya mkomori kimana mkomori ukozo yauwana na sistemumbi irendwao emwana mkomori ebonge siwasakar na ujuari heba ridwamba fulani kajafanya izotsi dezaribe habanu haina mrungene tarehi hai mamjwa jabanu na betarehi hangu kana mimi ekatsirongo wabanu miuruditsi fanya mimi sina ujua nifanye video banu nirudini pashie japa wantrawe mitsido trawa haukanga amini izo ni aminio indensi ya hangu na nremwa mzinga na nifuma shanga mwaswime
nsijo wasaya wambangwa waswime warumambwana na nkodo warudi wadoka wahara emrutsi ndami ebo ngenga mshukurio mwana msho hatu Fatima Saidi homroho prizo na urande homage mwana Nyasi Razida ngamrande homage mwana Nyasi Razida batsi onwe video ya Fatima Saidi homfungulwa emruna mmona yenda hozadeni Razida haukabanu ekamru haungwani mbi haunjema mrunedeho hozadeni nsunji ya kipande wa kipolitiki ya ukarazida warirende nai kwa jarirenda nai iho nsunji ya shanga mferesheyo nga mshukurio Razida homwendo hae heze ngayo ikaundo ya pua yenda ya fereshe mwana msho hatu Fatima Saidi njakansi banu kipolitiki haukanga mrambuo Mungu hajailia nga mrambuo nro kwezi nga mjio harume madayararu ya hangu ya ukaza banu mimi raia mkomori ntsutsa haezi wala mbabangu hafu mzaza hangu hafu lelo mruwanilia yezirohe haukaizo desilono wenji ili mjomba hao voyaka harumwezi hatolwa vombaba hao ya karumwezi hatolwa eba mimi mruhamadami lelo tijoko jani tenka bambonzi mto wazali ni hundre hindri ni mimi mdezire dabo mjomba wangu wajoka urengwa hazini dabo mbaba wangu wajoka urengwa hazini dabo mzaza wangu wajoka urengwa hazini dabo hindri vanu harumweze mbana zinu ngizo na janibu mbili bwa komori haina mkomoria juwe haina mkomoria tikedaba zembana zinu ngizo na janibu mbili ngawe janibu ya hatu si walemevu ranzao daula ikehama daula rihundre mbenu rile rihundre mwenjerunihe rihundre majirinwe mwana mkomorulo hazini yaliwa ngawe janibu yanzo iwane na azali hezenrabu azalase bonsi warengezi wendeleye wanomewa eba mruhamadami nga mjoka unomewa ndagu vokobeshezi yazalise bonsi vaja daula nyindwa jina tujuru mitso joke hali inu demba garaji ya hangu demba mhano hazi ya hangu shawallahi billahi beshezi yazalise bonsi mau vaja ezi nyindwa jina sina uyihundra mradi mimi sina hihundra mradi omradi njo hihundra deka waja wapuemba nsohole wapuemba agashi emba mwenjenge unihwao emba majinge ndao diyo ba shandrongo za dunga yabo ya hazi hauno mewa emrutsinda mitsina hihundra mradi mitso jordini kevano ambesendu dini reme heze fikrambi mshinzi walonizo yabo ngetsi kanza ni mrongoze ni kaya nyiwandu mko heba mwanzo ikenga mwanzo mri hamare banga si wanafiki si walemevu banga sina nrabo si walemevu atswanda nyide mwanzo mwanenezi azali mrenge posto mwendele atswanda shatsindami mamwendo mbagara jihangu tsisimbu haze vuza hangu tsundurali jana zijatsirumia atswanda mwanzo mjinike ufaume atswado wajomba hanyu watono hazini wanzo warejezwa hazini atswanda wababa hanyu waka hazini watono hazini shatsindami ebo ngenganzo ni mwambie nukana hena mruamba mwanzo ya jawane nazali ena je wane nazali ya rengezi yendeleye batsi mruhamandami
si mru hamandami mimi ngamjua bahanu ni waniliao obanu ni waniliao doke mwana mkomori yahunda nene haki yahe mwana mkomori yahunde mbendru yale mwana mkomori yahunde majianwe yahunde mwenje ya unihe izo dezembane za angu imma huu ni wandu ikao mheyao banu rakaufikiru kana nyi wandu mfikirlia wenzi ne mwanansi rajara hunro kazi nundrabu ngammaniliao kaya mru fulani harumane bafulaho ikabidi yake raisi kati raisi izo demana washangiria banu wanao bo mru fulani emana waheya banu ndo kaya ngawena mru waho wakaufikiru kangu joka uhundra ili maudu jaunemeshehe kazi jakiri bo mru fulani mimi opando wangu tikansi banu heze tambu zihundrao eranya mkomori mlemevu utushinda hamandami mi uzambanu yauka mitsi mru mlo haruma parti mitsi mru mlo haruma janibu mru nani beuhe mru ya tiparonti ya haruma suala laukana desire haruma mru na nebe kamrunge msubuti mruna jeke msubuti hamandami babo lo msubuti ngami banu sina ujwana mbenga msubuti nrudindo trawa sina ujokanga msubuti nrudindo renga japawa ne trawa sina ujua mimi opando hangu ngamjifahari ngamjifahari sina ujua nikena beukanga mruwankodo ngamwano nembaezi yaza la sumani heli nikohamba nifanye video banu nipashene de bushini ngena be mwanama journalisti ya bilisi na be ya bilisi ukanati ye video banga misanga mibushini yabo ngami mruwa mbwana haruma hindi yabo ngamjoka ujifahari haruma hindi njajo subuti mimi njajo subuti tikansi banu tsambanga mwano na ezimbi nga mwano na ezi ya mafujari nga mwano na ezi ya madiktatori maudu nga mdosa zangu bo garage ya hangu bala mangani ikaudo pando wa mahakama shati na ujua nifanya video yinu na mbeukana nyima krimineli nyima diktatori nyi wanadamu tsihindu nje nifanye video yinu banu mina bilisi nipashienda bushini na babili sukana kaze video basanga mibushini no kujati mbana abo mrukajati mbana haina mrulo no panga yewana nomba banu banwe kodo yewana no banu banwe kodo shati na ujua na mbenga mwano nomba banu banwe kodo nirudi nirengewo panga nipashienda bushini ari ulado panga ujoko pazalishe itswa he mtumwa mngwe washileno iwana dailahe mwana mafahari washileno iwana ezi numruza mba ebonge kwezi watukufu wa Komori mitsi mwambia nundro kamira ya mkomori niko kansibanu hadzina lahangu binafsi ya mimi Desire haushemeza zetabu ziundawe mwana mkomori ebonge sijo mtafagolini ni wandu mdoharu male dingo hauji wandu mdoharu mwembae zini msamrengenzi na mwende sawa zibwi za harumazerezo zinu na zife mfanye ndrongo zijofa ya mkomori na mfanye ndrongo zijofa ya mkomori msamrengenzi na mwende sawa yabo karitsina bezo ya hanyu mjemdori dimwe jibu masuala izoranzo mjibu do uzidezitendwa baminganyi malada eba nurisori tsukarma bwana mwaba mfuzu kamtsufanya zitendwa izoraka ushemeza
shanga mrudi muhebanu tena mdojibu ngamchibu ndongo ndi wanyi mrende chenyinyi wanyi mrende chenyinyi nyondo mdo harumwezi nano washangiria wembaezi ebanu abahamkansi banu ya udohea mwere ponde hawandu fanya zile ramwambia nukana ngamrendwe nayi no sikara mbani nafasi hawana bana za maisha maziro ya he mwana mkomorukozo simbana za ukanangara nzoezi haunga mwanzoezi minsi harmo owandu wanzoezi batsi mambia nukana besha bajaezi banu de hali nuyo sina ezi njoka yuhunda mradi nsina ezi njoka yuhunda mradi ezi njo yuhunda mradi de kawa nunisha mwenje wanika majinga mno wanipulia zebei yode ezi njo yuhunda mradi nendo mbagara jihangu nundezera alijana njeshinde nundembara mbendu nile shako bajo jaezi banu njo yuhunda mradi mimi desire yabo tina utwanike banu ni rende shambo shawandu wanzobi ze nafsi za mozao na zirizae za uka ariwa kensi tinaenda fidi ya sababu ndondo hao mimi tsatsi elewa tisanga mwelewa tirudi tsatsi elewa shaho jabanu ni waneze haki zaherenya ukozo mtiti utsushinda hamanda mi yomba biyo tinojoba leswala linu tinojolibatamu ebo ngetsikanza njeni mrongozo ni nyimiji ya hatu mahalilia yezi ya mapewi tapiruju mwawatsinzaza mbuzi mwakauvaisa triko za bleu ne mitandio ya bleu ne zekasketi za bleu lelo na mzivaye mtive magauni meu na sirinjeu na triko za ruju na triko za nuari na mvaye za bleu halafu mkingie hena mabayajo mjiriano mijini hanyu mtihebanu mshemeza na mwaswime basi nurimwambiani yabodeno kamna ujokaru mwemiji hanyu ndwabira mambo kanga msoma waziru gamomboduwa ya hindi gecho humrengani basi nurimwambiani zinurimwambiani ebonge kwezi watukufu hadani gamomboshelo ni marhaba owandu wajoka wadungwe video yinu nano wajohidunga banda ba vatsina udiwaza wanama wa habari za Komori vatsina udiwaza wanama wa Chaîne Libre de Komori nana sisiti mbali na mbali hama ASMC ya Mbeni ngamwashukurio vatsina udiwaza za siti mbali na mbali zikorenga za video za hangu ili ya uwanese mwanamkomori kao dizwe kaundo rizambao ebonge haushukuria omji wa memba juu mji kao donazali haniha vatsina udiwaza omji wa msujini kao do mji wangu ebonge nga mumbosholo ni marhaba benji vatsina udiwaza Mwenyezi Mungu na jenglie wananyasi wano prizo Mwenyezi Mungu ajenglie waziri wahe mahakama mnyumeni beshara karitsu mjua beshara karitsu na kulio zahahe sha Mwenyezi Mungu na jenglie yakena irumbi ya libere ye prizo de prizo jaza ye prizo ketsunda mbendu wahala ye prizo ngwa wataru matabu za maji ye prizo wandu waono hankudi waono hansungu anakuli hali ebonge bwana waziri wa mahakama yelewa ndonondo ya ukana ekakuja fikirli ya prizo ngojo parendo prizo na hulasima ala mradi ngo kulabia halafunga ni mwambioni erisala ya wandu warenga edaula ni waende sawa nano wandu wano harumane dingo la edaula henye ho pirizori hana sio mbili vahea unyea vahea unyalia kaka mjafanya mba action njema yo prizo mwadoje shele ya ukanga mjoko rudi mrejei henye ngamjenda mwakensi za sio mbili hizo ngamjenda mwakensi za sio mbili hizo na ho prizo kahuna sheo ho prizo kahuna kwa mbaba hangu mjomba hangu prizo henye kamfikirli ya zanongozi lo prizo mwaelewa
kaho prison ulasimala humru hulabia ulasimala humru hulabia nonsi pia mwende jaya hamadasha fi hubiriho humedi msaidiye hubiriho Abdu Swefu Shehani Kiki henye nonsi pia mbire prison no kamtsina tambatarehi mwae hanso prison henye eza tudo jamanuri mwambie nukana henye prison ila sawa na lopitali holi hotsiba ikaritsina mahakama karitsina manketweri ho gendarmerie karitsina manketweri ho police nationali shaheni ya hezwa hula gotsoroma hiyo ruso mahakama madadepo hakainde hatwa rirloniyo dabori tsona manketweri waza kweli haruma gendarmerie nationali ne police nationali henye eza hatu do hamba ebonge ngamumlahoni hezentosa za salamu za hangu za hanyu do hamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjoho nana wakati ika khalaqal mauti harirgiza ze jamaa pia salam ahsantu marhaba menji